legislation Tangkhul Laubing aji we chanpe hili conversation hili Delhi leida kalaya itum Tangkhul Lawe police officer atum hi sub inspector ne kala atum hi ari Delhi we police li sub inspector agasada jangda kalai ne atum hi 2012 batch ne atum hi 2012 kala 2014 ni otsa pogjine atum hi itum we notice now ping wang matai la ga na itum Tangkhul now ping kala Nagar now ping notice ko tong weli yang milaga ngshun ya mapila tada anytime odd hours ngaya la nga thol mathila tada phone kharali atum hi itum we Tangkhul now ping hi jod hawe gathi ga sar shok hawe miling amawe hili hi tada jang da hi da hawe jili atum na ngshun ya matila tada itum we ma otsa tak le tada yarsho lashio police officer akasare atom hi Tangkhul now wang notice now wang dedicate chala aina otsami dakle officer avasare atom hi jaina ji we show hili ina matai langana atom li khirjan sangarom khangai kala itum Tangkhul now pingli thekang sakai no atom we oti hi thada salamo ji jaina ashama tada atom we itum khirjan ga sa hili atom we experience atom no police officer agasada key experience me later le kiwi area le atom no otsada le kla ji ashama atom na kachichala thada kachija we area we jili thada tiomai ka hangmira kala atom na otsa ga highway experience tada le laga aruri shok tak liji khirjana ina lang soda atom na hangmi gi ne jaina ina ka chang kat iwi uklongai na ningtong na thum ka tongali ning shiring phaye gi ji thada hangai kala iwi show hili gi chang kat iwi conversation hili rak mi wang ning shi hai re gi ji thada ina handshake sa khil ga hangai gi ni wa na ning shiring pha na re yo jaina ara atom na kachicha we aming kala atom we designation kala kali boasting da le kala gi ji kachicha na thada introduce sami gi ji litai Krisa da moi calling ding sinai re you aming da Ashang Somatai puli we ne Delhi police 2014 li join sa poke arwi cyber police station li pam dale hikatha kamtha tam hi oja gorangam nahi da itumli invite sa kami wang ring phaye iwa aming na Wungram Ngalung sinagi thei we ne Delhi police li 2014 li join sa ye aruri spooner li posted sadly you aming na Chingreila Luikham hoye ukrulen nai Delhi police 2020 ri join sa ye arui spooner office ri posting tadle iwi aming na Kaphungkan Stone chalamwani ina theva wi na ne 2014 li Delhi police li sub inspector na join sai kala aruri hi spooner li posting tadle iwa ming na Wormichon Hungyo hoye Ahornao ne ila 2014 li sub inspector na join sai aruri hi special police unit for women and children li posting tadle iwa ming na Eliab Khangrah hoye ina circular wen ne aruri hi special police unit for northeastern region da spooner chili posting that le Delhi police 2014 li join sai national ning shinai re aram itum hi miwi ramli pam ga sa ho ga tada ayali pam ga thi itum problems ka chung ka face sa jene jaina ara aji hi matai lagaina itum we notice now bing na kala hili tam da khale kala hili family ai na pan da khale hili otsa la ka pam da khale hi ping hina thang we mirin ga shock zang hili ka tha da mai face sak la ga ji ji mathang da issue we tha da officers ping he na na ta gi ji tai jaina khre sa da oja ungram da khang han ga milo tha da ishi spooner we matang hili spooner hi ka tha da ra lai how kala hina itum northeast now pingli or itum northeast we mi pingli ka thada hina nga chon da le shepa sa da le kla ga chu matang lin na kha hang myong lo cho cha cho ning sila ga dai spooner hi ka thada set up sau kla ji kha ba Delhi li incident ga ka so ge chiwa Arunachal we ka tam naw akha awe aming hi ni to tania
hoda ahi chili shopping khawali mayang naw bing na ali ngsim si laga khela sa laga chili ngamung rok laga saw laga ali juwe na ju incident jena kula sida mangla simana we ju wangai na Ministry of Home Affairs we achingli juwe guidelines we atisu the spooner he 2014 we February 14 li he lingami khai ne kala hili hilinga khai we thili itum northeast now bingwang kan khana ga chunga khurami kala hilim taila gaina 1093 is a toll free number he helpline number ne hili ka tong na ka ji tha we grievances khale kala complain khale ka tong ji sili call sa laga hili call sang sangai ki ji tha da hi pau message mi khangai ne kala hiwena apong teng tei dei thum na ngachon ga pai apong jila le jena na thum na kali ga problem ki ga face sa sala 1093 hi sijin laga call samilo hili thum we staff we songai na isi Delhi police we songai na itum na ngachon ga sab ngachon ga pai ji ngachon re kala ara next question ba hi oja Eliab Khangrah aling hangai jine spooner we welfare kala spooner we ne thada itum na samphang pai or yang sang mi da kala hi ka chi tha area mai mai likla ga ji na na chui matang le ka hang mi le jo acha ari Delhi lebam dak le itum notice now being here proudly ari category ka thumai na kila sapai jine da khai bai akan na katam now nei ka khani na ari osa dak lebing ari government sector le ari private sector le kala business dak lebing kala khak thuma category na ari kila shimai namra kle yauthi ka shimkhur being or ari kazat khagaza thara khang ha bing hi ta Delhi police na itum notice na bing we challenges ye muthai na recognize sai jene chu bangai na itum bi kharing khara khle ari step akhmang la tadang veng sang mai khwaida welfare we scheme bi chungkha ari isina kwikat le jene muthai lai na ari Delhi le leide khle ari 59 hospitals most reputed hospitals in Delhi ari 40 tha max katha Sir Gangaram hospital tha jena ari primus katha trak le ari list che ari hibing hile certain concessions ari hospital kai hile 10% mi 10 to 40% hi milega itum notice now bing le kachungka ari ta khongchon mi le ye khakhani le ari adam le spooner na ari blood donation he hiwi kan kharai kachunga samang le ye hiwi through aina ari mangla kachunga kan ki khaila leibapam le ye acha kumchang la ari Naga Student Union Delhi le ari tayap salaga collaborate salaga isina ari hakla khaya kema khuika ye ari AIMS hospital khila salaga jang collaborate salaga ta hikta mangai na ithumbe tarka sala khai tamle ka thikring question je le ta hikta le kachungka ari khongchon hila mit le ye ari chimang maning la notice we MP sping ina ari aming singayo anile ari hikla itumbi outer constituency we MP Dr. Lord Hofoze chena ari Mizoram be Raja Sabha we MP ari pu van lalvena ani we throina ari recommendation khiliga itum Tangkhul now binglila gala notice na kuchung khilila ari AIMS ka ya hospital hakau gida admission is sakla go chena athumbi mangai na athumbi recommendation khiliga kuchung khili admit sami hal le ye laga akana madam so size ahe ari ali ot sakhung chot bai thui jadam le ot sakrum ali ahe National Commission for Women we I remember sa laga pam satam jile covid ra jang cham da jadam le ala ma pim bam ne kakala ma highlight na MC director le them se sauda awi throin la ari tangkhon au chung khle admit kasala ari admit sa khamil sam phangai ta hiping he issue we welfare we khila initiative khan la khan le kala chimang ning la ari hili ka zat tharang ha laga kuchung kha ari kala shlai na phasamang la shman khaila shok papam mai ta hi ari corporate social responsibilities ta ari ishi jiwi throina spooner na Indigo Alliance le tie up sa laga ari free transportation of the human remains hi kachang khle
notice we katong cities katong le ari ka thiangon ji free na phumbi le ye chimang mading la ari chikla medical checkup la free na ari hospitals mi athang mention thaga bili isi notice na bingwang free na time to time samit le ye chimang mading la ari voters id card voters camp la isina hosa mi le isina ari election commission of khilale delhi le khil tayap sa khilega hithal hosa mi chimang mading la tailai na ari oja ari Ahornao la ari Delhi State Legal Service Authority da isi hile ari isi Joint Commissioner of Police na ari Delhi le dekhle notice na bing advocates bing he shortly sa koilega Delhi State Legal Service Authority le ari kila recommendation mi vai the final authority asin select sa ye chile kala mailai na ari oja Ahornao la member khanai isi tangkhul ni khani leit le ye ari azon eliza room thauda ta hina gdhagle jika isi notice na being victims no ari khila accused no athumli free legal service mi dekhle ne ta oja anina ari azon anina ada ping pong line othalga ithum wang ka chungkha otram thumi khai ka chungkha leibam le ari la ari zatwagi dakhle atam pingje tada chi hanching free je hanga ye chena chimang maning la ari Delhi Police Northeast representative ta hi ka thagle jiga hina tada preacher khana wo he police aina ari khila civil bing we cap khleje chi preacher vai ari Delhi Police le acha laka khre ra atam liba special police officer do ho sai wo hi le sai ara amalai thure ka thumi role jing rai chai athumi responsibility se haklak jinai hila ma highlight na ise ari tangkhul naw khani le khani jang le ye ari yauri horam ari NSCT we president kala rin chibam singkhai isi tangkhul ka tamna long Delhi president ta athum responsibility ka thakle jika ari ithum le atui arali khwar le yaw chaina ari police aina ari ithum civil bing he kharjang sale ma sung le yaw gida misunderstanding le hai chibang maning la athumi anytime athumi SHO le approach saba ye anytime TCP le approach saba ye athumi kila ithumi grievances kle atam sitran ta ari anina la kasung laina tada chikat bilak le athum hi in ari ameng mention sa kha bing lupak la sang bom nim nei kha ta free service tada yauri wang chikat ra da chikat bidak le nei ari chimang maning la khigla ithum bi hile appeal sauri hena hiwi channel trainer ari ithum bi grievances le dak le bing he spooner kala Delhi Police na ba nathum ithum le khira lo da opportunity mi jine ari isi joint cp na district tong we DCSP bing le meeting the regular meeting sa ching ijla athum le ithum notice we issues bing sensitize sa ye chimang maning la SHO bing le la ari residents welfare association da le ari tangatong le ta hi bing le thakle je SHO nam thaina brief sa laga athum hojang ari isi notice na bing hojang laga shimabu bing problem khleji khi ithum notice na bing problem khleji khi da meeting jile acha ba problem face sa thakle tong je police mangali khura kha ba ari solution ji khila khui pong chung kha da solution khura ba bong leine ka meeting jing hot la isi notice na bing amra incident na khle wo ari meeting ji sa se dang hot khain wo mara lak ta police na walaga nam fuene simana khui khain wo chen phone sara laga asamai police na tu khere da athuni le tu आज का meeting jira jang lo jine acha ba ya jana isi katam na ping pom dakhle isi notice na pom isi talent tang khol pom dakhle bing le chitha meeting khongot atam jihan khawa mi solo jika kanala ge je na thumi problem face sa dakhle jina thumna mokhira kha bathai mre jine jana hitha adam le no thumi grievances share salo sida kha ari chubi solution la ra sa re je hanga ye kala ari isi spooner na tale no ari any notice we kila gatam now being we don't know ari kila community being we don't know itunda any program kla adam chitran ari security bang isi staff he thada athumle muyure jene hiu khamta ya khana khile jika ayaren ra dakhle mya now being la police le jika majipat paimra ari disam sa paimra khakhriya le ithumba lungli la brakli ba da lumblau sawi da phapta khangrok le jila ta khon ga sa ba je da avoid sang sa ge jine ari measures ari kila welfare measures trak le arama thada atam ji khuili man nau ge nishner os nik schneider o jailep ara
Delhi li tum Tangkhul lao hi around 7,000 8,000 shi ka pam dak lena wai tum hi yang jaina ari hon hi thada phaula gaina jatak le hi cyber crime ne wa thada ye tumli thada fraud sami hai mail we through and whatsapp we through and phone call we through and hi ka chung ka le de le wa jaina hi wi matang hi li oja chang na kha hang myo lo jo hi ka thada mai experience le de le ka thada mai tum na avoid cha ka pai le ka tha ka la ji matang le ya hi wi matang ni oja chang na kha share sami lo jo thot we rek sa ka thi shu the technology le advance man de le kala way of crime hila ngate da mod ngate da shi chin laga crime bi commit sam man de le aron tam bili pau mai kap ta chatak le social media waina crime sa tak le sa da simple sa laga na cyber crime ta chatak le sa ne chiwaina all over in Delhi Ministry of Home Affairs na toll free number ka shi chin da le chu number jiwa 1930 hili call sam misalo na tum liki chikta na unknown person na fraud sa kai leka chu number jili call mis sam mi paira in the repeat sa like 1930 hili call sam milo or on the website ka le website chi www.cybercrime.gov.in in the repeat sa linga ye www.cybercrime.gov.in hili online in login sa laga na we place of incident nakali pam tale na we detail address fill up sa laga na we complaint si fill up sa laga chi we through NCRP portal li wazangore na we complaint chi jurisdiction ati shuda ngate ingde the we state police station li wazangore chi hangangai ne cybercrime example tra le tada Facebook shock thardam lika Facebook li fraud sami khai example sa da shinobing li hi kaman sala khai otsaga ka lewo me are now ka display picture li smart sala in upload sai ka chili shinobing li friend request sai the shinobing ja cha kyang ma thana ya da accept sa laga ni chatting habu ga in chatting sa laga me are pa nali na kif mingai available gift iPhone da laptop da shino ba jili Facebook li la cybercrime mitra sambang de le khiwang le jekam talai da password him da set mak sa wi wang password hi thum da simple sa ne set sa chiwai na criminal pingwa paila ga na hack sa wi laga na sing dak le ID je misuse sa laga mer khali wa ju ID je na social media li paisa ngai ka ja thala sambang de le or WhatsApp lika unknown number na video quota sa jin pick up sa laga naudnali blackmail sa thui khai hita la sampang de le Instagram waina la sampang de le om tai la gaina isi dang kono the misuse sa da le ngosot now pingli achawi bank account number mi khai thai ATM card tham yo or ATM with password share sam yo laga now da ngosot now ba na chui bank account jin na kli si chin da le khle pa ma ke the now da ju account jin na mi ke te li chit sa laga police complaint sa khai tran police na account holder sa the police no Shimrei rakha chili regret sa pui sam pang da le tauran cybercrime bi ngate da tatale ye aron investment ya mingai na la fraud sa le telegram li khui ba invest salo na li high return sam pang na jaw chena huna khali ba confidence or gain sa wi ba na lupa na atar no sangmi chui thili wa ma sangmi leima ta hi aron na cybercrime chung sangkat sampang tak leine wa sala ge cybercrime or itum wanga hi technical sala ke investigation ka sal lila ta kator letra sampang da leye khada di thumang hang ngai ba wa itumi milim si sang pa paimra outili free mo ngam ne sibai hang la sam sa ge ningshi nai re oja chang ni ana thada cyber crime wi matang li matha laina hang khmyo ajon hang chang li la khara ji ne ali lupa thinga deposit sa lo laga after few hours thada lupa thinga sha phasang mi ra ji ya ji thada sa laga au hi lupa lakh shini ma khai
ta da khuthui mi khai no ta jik tha ji ku chung ra da khle ni thum le ke sa ya da mathang da da share sam man gi isi we o cha bing na mang share sai ja na ra isi matam Wormichon awena ta da thang li ta da shock ta khle domestic violence ji chau ni ga mni ga ta da ithum we thang ji da we khring khrak li shock ta khle li ta da awi work experience ai na kha hang mi ni cho Ihari Special Police Unit for Women and Children ni pam da khlaine domestic violence chika da ithumi mi ping hila hili Delhi lira pam la kha shimgapan kal ot ka sa hili pam la kha da kachung ja arwa in da rapan roxer khai ne da yar mi li jang kala da ina iwi ot ka sa hili aka khani da iwi la kol rai kala athum na la hang ba me mi chat ve hine je ma hang gai kha da it notice now de humanly ni fra la ka ma chang rok thu ano od wa thwe ga kharna positive sa na ai da ma chong sangai thu kala thada ka shau ga ka khar tha lai hau ka ta ka isha kharali na ka hang mi lo kha khar mi lo kha sam chit mi lo jira laga complain va masangai mra yang thada chikthawi cases trak lejine chili thum police da va laga va khar laga khileksa ga paila meaning our written complaint matha da la ma lei thu chaida hikatha hi trak le wo ithumi ping hi hilika laga thada mayang naulila ga te ping lila matha laina mathai musuila thada leishi laga ungshung khai sakza court marriage thadang wa haila ma lai marriage certificate la manga wa lagar ma akharang ra bing na athumli mathada masami thuga ithumli ratara complain mathada mi logical ma mi ta hikta hitra khalai wo chena da iwi advice thada hang khangai wa thada itum shim ga ban ga ji hi sakla kai na khui gi chne kala yang zak zak laga itum mi gumo hi itum ra ram shong we na itum eating habits langatai hilig bumping eating habits langatai thada ayu dra kai na ngatai jine kha thada mathala kai ni yang zak zak laga futurely khina pha mai ra kala tra ka shida muchung sangai la jang hi bong di kala ina thada iwi central district li first I Delhi police join sa laga posting ga ta chi tran ni ili ke sam bhange ka thak le ka itumi ping hi law aware ma sam ne wa khama sa sai chilla the basic ping wa knowledge khle hi tarka sai da khui ina I wili ke sa khra ji ka thak le chi kha anaung lav minor na ashawa na ali rape sai da hang ji na wa chingum unui la kha we na the anaji written complaint ja shi principal li mi khai school ga tong clear wa institution ga thali police complaint box tang wa search ne the jili principal bajina our written complaint ji police complaint box la masang ne kala issue wi awi jurisdiction wi police station ji issue ta jine jili la inform message ne wo and now lavo hina now the iuli case kharaj tranli ina ali investigate ka saji tran case li investigate ka saji tran ina the principal ni mi ai sai thai sai da hang jine wo the in hang khangai pa na wa na otsa sala pai masa sala pai now bingli the rape case shokai tran kala sexual assault kata any shokai tran na sai ka information je pass on masala na ma pambai no the jita combine the principal ba jara pokso with 21 section ni ahi chang laga case ta tak no ta awi otpam la sadz ali la sadz the jen itumi hikitha itumi khongnai naw liru no school liru no gali kari no hada ot masa sal la hi aware ka sadar ka sai kala right person right mi ping jili police ping ni information khamidar ka sai da khuye ka khani sa da itum hi hili prekharni otsang rok sare kalar hon vai thumi ram shongai na la ngchon khawai helper ga ji ka pha sam bang silak khai ne jena masa pai to the hiwi mi pingli ithum employee sa la ga hai jina wo the hi mathala kai na verification ka khuidar ka sare iwi northwest Morian Cliff police station ni ki sa ka shoge ka thak le ji ka owner bashi hina agency we na now ba hi recruit ka sani MP we na ne now ba hi kala agency bashi na wa Aadhaar card la mami samne just ashu form jili now ba photo sang au age sang la ka
recruiter ba jili thada owner ba shi jili otsa mi gi ba shi jili khung khai ne ashina la ki khala verified masala chain araba shina ba ji yam thui la ga ali rape case so khai na ba in a investigation ka satam than a minor sa sali ba bam jina wa chain owner ba shin na good intention na ayam khai ji tran di police station ni a hi ma pom thre yam thwe ra awi lisam phang kai shilin form salo da hang la application written application le sa jine khaji tha sai jila national sa how kala national ba jina la case along jili ali shawe pesa la mami mne da hang jina wa ji tha da sai da owner pa a privilege case li chang ba mawe juvenile justice act le hon ka mai na owner ba shi jina va agency li pesa mi how naw ba jili mami thu da jaina in hang ngai pa na va ithum hili ka pam bing hila mi hai lak tele re hi mi ping yak mi ang naw ping ru na khar no chen proper athumi id proof la omning ka police li la verify sa la ka case li involve sa ga ma sa ka thak le je yang gi ne hili ka bom ping kai wa mi ang naw ping ba ram ungai ha shim ungai da ka picture wa je ne aya yu case li la hostel sa thu ga ne shina ba ye ta dan da khiwai na case pan ji kle police ping ni ha ka chot nga sak chi ka mi ping ni da kle sa ji kle da judge na han jen i shim ungai da in ji da sa kai ni da hang ji na wa da ji ithum khipa khari no shok pai chen ka ithum na mathala kai nei thumi sagi chi od ngru chi sai ka ithum ni trouble man sam phangi chi ne he chen now a student ka pom ping runo tenant ka hai ping runo kala mate ka hai ping helper ka hai ping runo hi mathala kai na verification ka sadar ka sai kala chimang maning lar ho national ping he iwila chon thang mira ji na wo awing so now boyfriend da awi account mo shop pai thum ne da our roommate power our English power roommate pa jile asna na khang chon mila ko lo da ani to do hi bank li wa jine laga id proof na show laga shinaw ba jile wa da we khosha naw kham mi laga me ra ba ina sing thu kai na wa account je laga account je fraud sa kai chi tha da side da shinaw ba wa ki kala ma the our shimi ni daily shock ta klai ko ari ri he up we cyber crime police pa shina our shim jile ra ta hai ne je bank liver detail like sarola no address kali pam no we permanent address kali like ko tong ga thai da khlain da chen aadhar card hi thumi ko tong ga link sa sir jina wa ena li rata la ka no we account ne na hi da use sad le da chen na shina ba jine in the use masalak ne hi da jine hi tha jine mi ba hi na hi da khui khai ne kala am lei thure kali wa hai le ma thei ne da hang jina wa ena up police pashina 14 days alung lin na alim ma pha shok na jail wa ra ke ta khang na wa ta in hang ngai pa na wa na lo ma thei ne da na ga sai ke mo pam pai na wa no account ne na mi ping na fraud sa da le ta ga na court lik fa chi tran le I account maning ne I maning me da ma hang pai na wa na liable sa sho ne kala na jail wa pai wa je na no we identity must take it ne lang mai da committee sa da itum scanner nga ma sar kai na ra wa paisa I sing rock to jinar hona tamni ada scan ma sa laga othi la pai la kaina lokhi wo the scanner hi mia ka shina ada dukan shola ya issue limit cross side issue scanner hi no scanner hu na hai sa kaida ra hai jina wo jene mi ka tai hada any unknown person being here adar hona fraud ka sa chung naw mo athum na payment ra ka sa je da scanner khleba account khleba we account jila fraud sa mi how kala messaging sak thu jina wo bank na jang mail rai da cyber brashina the chikithaji the misuse masalo kala no we identity je much milima milaki jine yang aadhar card ru no we even aadhar card copy misal lai thumli investigation ka sa ping minara misala for this purpose ta jingli q purpose wang submit ka sak lai chi hang laga la sign sa jine chen ar hon hi gita rai sang khai tamli yak chakashining phaning khai apam atam hili ithum chection ra kala ning shargi jine basic things thada ithum hi ning khang shardar ka sai na tum na doubts le la ithum ni lang hanra lo hi ta dak sai ka tharak le je ithum na la cha ka chiwa thi should advice mi re ka chi hangai ning shila ka as ni shinar wa ju he ya chung mai da thai khu lue ro ka chung ga thai khu de le tha da la ga yari bing a ji ba hi tha mang na gi ne kala aru ya thum da hang da le athum mai experience athum na face hai ji mang hang da le ne jaina ra delhi hi tangkhul naw mang la chung na hai da criminal cases hi ka chung ko shok da le ne wa jaina hi wi matang hi le oja stone da ka hang myo lo jo I cham lak ke symbol salak aina hana ning phanin complex masalak mane ning phanin hada cham lak aina ringa ka we culturally ringa laka
higita cd hili complex salak hai sensitive salak hai hili kapam itum ning shock mai da kapam takar sai ramshong hada itumi mi here sanjam sada mi sata thai salala khernau bing shingkhuri khernau bing li hosang hai la ka satat khai problem hi resolve sawi exam chanjam nei khai hi live law and order mathala aina kala ayin hi ayin sala aina hada ngadar te ina kasing apam sawgada iwi experience maker ina share sang hai baba criminal court civil court tang vai kajung ga hi criminal jikha khikhra jikha cognizable offense ne hinava police officer na FIR pan ka pai investigation sa ka pai accused arrest sa ka pai court we order ma jang salala ka civil matter bingba court we order khilaka sashon sathai jine civil court hiva related property dispute ka thali deal sai laga labor court reno consumer court ka tharanu civil matter tara ka chili deal sa dihawe ka criminal hiva heinous crime kala criminal here criminal case chili police na chili infesa sami itumi ro hiva criminal pingdi chung maida infesa sai non cognizable offense ji civil matter ping hi chili va police we road track involve masam ne chili interfere masam ne criminal cases hada criminal offense ping siga murder ka tham milesa ka that kidnap ka saranu or snatching ka saranu robbery ka saranu khali ka suranu hi ka tong hi criminal offense criminally wa khaine hi cognizable offense ne hi being hiva kala aju ina spoonally suka waram ra khang thui li iwi read sa ina thaigo khiliwa ishi notice now na rather khlai hi kachung ja hi cognizable meaning la non cognizable li chung mai da rather le khang chon pura da khlai katong hi shimphra ma khang mi ranu or security we pesa amount mahan khmi ranu khwa binna chimu bu binna kala salary makhmi tolok makhmi bin ranu kachung ja hi hada non cognizable civil matter sere kachung ja hi khai thumna ngchon da khala hiwa kachangkhat hiliwa extra hada extra tiêu extra core of duty hada itumna tiêu kha chiwa chili mong chona kha welfare chili mi yang sang mya kha hai amai chiwa mong chon ngai mne chili ra itumna chili civil matter ne da hang le kha hai ava police salaga itumni mong chon khangai ne chili ra kha thing sa khai ba chili police with road truck ba mulim ne khang chon da khle hiba itumi hada pes ina chili truck involve lo masa interfere masa salla itumi pes ina khang chon ka sa nei yaru wang hada ke ji hip not saming sang ai hada hi phap tang rung khangai ne ke Delhi police we website li www.delhipolice.gov.in chili non cognizable ping hiwa khali ga surano kachung ga hi non cognizable ping jiwa chili register sawe chili changlaga police service or citizen service tale sare chili ithum mashana changlaga loss report ka tha sai bai kala theft la MV la kari clear no kari ka tha kashiman no chili report ka tonga itum danala phone in la smartphone in la or Shimrei bom laga hada computer lila ka chawi cyber cell lila cyber cafe lila chi ka tha chiwa hada klat na
Then la sa khui ke bai what sere. Hinang sam sa kai iwi hi. Okay. Ning share o just only. Ana the criminal case we matangli hibahina kajibana cognizable kajibana non cognizable chui matangli la mathala gaina thata hangmi laga mataila na issue hangda lehi shim khawai nei tum tanen bing hi chung hangda le yaw jaina ishi dang holau bing delhi lig pumping chui matangli thata kateu no ning sure da pamji phadali ji hangai ara hili yaron la lag chung ba mawda itum Delhi hilio yaron ngala that yaron shapaina mohola ina kachung ka pamlo leo moya jaina hili sexual related cases hilak chung halida lewa jaina hili issue madam Chingreila Luikham anaya chiwi matangli ka hamil jo. Okay, first of all, if as far as my knowledge, knowledge what he should in a sexual assault. He defined in a way kada changai ke jiga if miya hana no we personal space re anyone disturbs harga no we personal kido no physical body re any kind of kada thanga any kind of misbehavior, touching without your permission, your consent. Chiri sexual assault defines hai, which has a lot of branches relaye. Sexual harassment, even child sexual assault, and voyeurism. He stalking. He sexual assault and rape, which is one of the most heinous crimes. This is also included. So in 4 years of service, 2020 rejoined Sanai 4 years of service in a police station encounter rape cases were in a handle investigate tara khalai in an example, accordingly, in an example, mingai in a police station lipam daklai, atamri Malviya Nagar lipam daklai, atamri in a chu case handle masa sala in the beginning complaint khara tam jiri north east shinawa Manipur na ahiraye au case ana complaint rasai and a complaint he though it was not assigned to me, I was aware of it. So he ana katha khre jikha he menawakhri through a dating website matrimonial app and he sangphang and chen sangphang raga communication between them how bok gara chita dang zekma man raga menawa hi awi Shimrei ra Malviya Nagar li ra ngasopam aga sakzaura da lek sana anini he aga menawa hi na khara confidence in her the build side that our sakzara ari in a way that menawa hi manipuli la shim ung khai rang shinawa shi family ri ung sangpam everything engagement sa everything sa khuyer ga ara han khununga tam hi menawa hi suddenly cut contact ari contact ma hailu raga paisa ra trakha aina ko khuyek sadrang 50,000 sometimes 10,000 chitharga khuyer gara suddenly he out of contact out of touch disappear sa haine jena complain na sa jine rape we and chik sa tam je investigate sa tam yaram ne investigate sa ga men au ba hi sangphang khai na ho khra tam ji men au ba hi katha khre ga last na ithum na thai khu hi men au ba hi already married man with 2 kids raga ana shinaw bahire in between ni ga khre ga ana pha sho ga ek sadrang men au ba hi already married nei da so that's why she came police station ira ga complain as sadrang kha men au ba hi na ba ari khang atamri a hiwa iwi isha achai wi isha chai ji kan thui gai nei janara awi aprevari in a sakzar ga ina yang khami nei awi naungra bing ni yang mi da chida da false kido
statement me ari Shitsang ga cha the continue sa war last day an complaint sa tam ri phak sho ga tam mi thum na thai ji men I have already married with 2 kids. So in this case, what I want to share sa khangai ba itum he local men now nei raga. So local jiga mayang now hiri pam. Yes. So itum wa ku shinau bingri ra in advice and counsel, suggest sa khangai na ba little more wary sarga pam kapam local me being heva tui matui thela kau tui shem like shem khui thela kau jena kate now ning sar laga thumui ari Wormichon hang thata little more without knowing their background, proper background tata kashik mang thayau da na fully sit sang raga believe sarga tumri trust ka sahi. I would suggest that to be wary of all that. Akhanava in a sexual assault cases, even child, POXO Act hoye. Even children below the age of 18 and 12 wiralaye sections. So hira hiri in a join satathar the klayatam jiri ishi senior ri complain raye. And Anna, since that was the time police station ni third join sata tharau the tamdak lai nei ji thumbui probation period hoye. So chiri she senior hore now ho case rai first day that I joined. Akathakla jikam now ba he school he Dehradun ni tam nei, not related to Northeast but it can happen to anyone. Now ba he Dehradun ni tam raga avuvu hina made sadak la ya kahak like rich shinau akhawri ana ahi arui owner ba hina made pa wi naw ravuri Dehradun ni laik tamsak gara jiwa tam jiri naw ba hina hostel lipam lega awi teacher akhri counselor li share sa sok jidang iwi stepfather na iri hida sai made sexual advances on me, gestures, and even raped me. Janara chiwi ojabaji na ari avuba we made power we owner jiri inform sajidang. Jat saraga complain hirara sadang. So avuba hinava in the beginning was ready to make a complaint against our stepfather. Cause his stepfather meaning Sara just person that she was living in with. Okay. So and she was a divorcee. So divorce saik sa khira sathueda inava hu matang hiri share sa ngai ba itum wakwi ngala naw bingjir ka tata itum ngala naw yes tara khalaye who are not who are divorcee now lay khai. And then any local person believes to leave their child unaware, like unattended. I advise to be careful. Now re sexual assault cases tata share sami saga ning shi nai re laga jiar ma are nan hangam jo social media le Facebook je are accept saban je asina isi tangkhul hangala tangkhul tra thai ni fe sector jan aru hon you we're sa me hada
hang remind sa sunu si takar sa. Ai ji tas. Chồng đâu chứ hàng lạc lo. Eh, coba hang Cái hang ba hang ba. Nak 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 hang ke hang nau ke. La ga shim khwali Này, tao biết rằng nên là clip hàng lộ có. Hang se hang. la ka pali jang ai ri ji Kelam hai yo. Đây thì là công ty tập bấm trả là các dân phá rừng. la ga Ba khali thau le ga. chi ba ji wa odd timely ka thau de a thong ji mi ping ai mai tri ji mi hi ta da pung ka thum ma ti phanga ng thor song hi no wa chi dum lia ka thau no wa thom hi wa ji mum shung ji ne mai chi thai ji Dekat hero bing jadi nim nak le. jane gari second hand khlo wi chi ba ji ka hang lo yo gari second hand khlo wi Doktor ga. gari second Kari je. Kari mover se beker se belum salah lo. Kari je. Mover se beker se belum salah lo. Mai mai. Isu cak sok le ga. Online and sang service doang ni. mai Một số chứ nó. Online, chúng ta online ni. Online ni nak kini. Mấy đồng chí hàng như này, chị hàng này. Mung sang ke lau se. mai kim dam han za je mo yung mo 71 ga hai dia Yang cái gì nó kém xe. jane ia ali aru hon actor je kha actress sang sa si ga ji no wa Hay rồi. Tinder app đi xong. lo mi chung ning jang le de Location gì? pham da le mi chung ning jang le ali Lên sao không? Xin con rằng chưa. Cái Con bơm hàng cái này không? ai hang lak tale kapang ni je. mi kini to mi phone sa rai ne Hai ni, itu ni takar ra hai ni. ka sa sa laga re Pap. Bibi video ka. kim dam shabai yang aru ngini ga ji jang la mo jong sam la ai da ga hen chek mang sa hui ra khang tem sa lim re cái tiêu chủ cam rồi hả cái sim sa rồi ai nó thùng mùi mà ngài yên ninh rong cái gì đấy ina nó thùng li respect mi gì đấy à chẳng ai là Không Malay hết đây. Ina. Arui. Ke. Simon.